In the Bankulu. In the Bankulu. Angifisa futhi ukuthi ngibuye izimoto ezabe ngiyacela ukuthi bazalwane lokho ngizokusho kwathi inkonzo yasekuseni yayiphethwe isabatha kwasekuthi emini engakuzwa nokwangithinta uLushembe. ULushembe ngoba kunobaba owathi lapha endaweni yakubo isabatha ikhona kodwa babe ngekho baningi kuleso walokho esabatheni maye esabatheni wasethi umshumayeli uzocela ukuthi inkonzo kavuka nathi bayibize ekhaya ngoba kunobaba wakhe esahamba odokotela isikhathi eside angempela inkonzo yafika yathi inkonzo uma ingena ibanjelwe khona ukuba nathi okunomakhelwane owayesoda wayemnene weza wahlala wasethi lo makhelwane hayi ingena ngaphakathi hayi wathula ngambili ngamina ongena ngaphakathi basonta ngesikhathi besonta umshumayeli waphuma waya ngaphandle uma ephume ngaphandle umshumayeli waselibona unyazi lophengweni lokhulunywa walibona unyazi lophengweni kulo muzi lokho khona umthandazo ayebuyele ngaphakathi umshumayeli uqede ukusonta uma ngabe sekucediwe udlule ezikwanyana bese kuthi umama lo owayehle ngaphandle kanje bese buka ejayi engikubonile lapha ya
nisonto ngoba ngingangeni ngibone la ngaphandle kunomuntu ohola ngaphezulu mangithi ngibhekana umuntu akabhekile manje ngibhekana umuntu akabhekile manje ngabe sengikhuluma nami nje ngokubuka lo muntu sanibuke mina ngokubuka lo muntu lapha hayi ababaza lokho nangampela ehambe futhi ngibani umshumayeli lesesontweni afika athi umshumayeli wayibona into eyenzekile lapha ekhaya esho kulo osanti ekade kuletho khona bese lo baba ngoba ngiyilapha ngivumela ngaphandle unyazi nathi ngithandaza la luphezulu futhi luphe wedlula ekhaya isibusiso sasifike naso la ekhaya amen uNkulunkulu ngoba wathi mayesho kanjalo nomshumayeli kwangithinta ngoba kwahamba wasethi lo baba owayethandazela la ekhaya wabe semunyazi selifika lokufo ngaphakathi okwasesilo dokotela uma ebuyela kodokotela bafika udokotela amen odokotela basabona lutho usemsindisile lokhulu unyazi angithinta lamazwi ngoba nami ngingakasonto la ekhaya uma ngaphosisi u2015 2014 la ngingakasonto la ekhaya uningi ke uyakusenezele khona ngingakasonto la ekhaya manje ngasizwe lwafika ke emonyazo ngamlela lafika ke emonyazo ebusuku le ngoba ngisho ukuthi iyangithinta leya ulume ayishiwo baba uma lifika ke emonyazo ebusuku ngilele ngangigula nami ngiphethe isifuba ngengakho yikhona la phethwe isifuba ngingasazi lesifuba lesi esengiphethe kwenzakala la ngaphansi kwamakhwapha amakhwapha elungani namathi lokuzulu uma ngilele ebusuku lafika unyazi noma ngingakwazi ukuhlukanisa phakathi kodwa wafika ebusuku wafika ngilele uma kafika ngangilele nomama wafika wandlala istepu phansi uma kandlala istepu phansi wangehlisa embhedeni ngilele wangidlalela phansi wadlala istepu wadlala ithawu wasebenza phansi ngase ngilala uma ngilala abazalwane wafika wangivula waseyikhipha lento wathi uyayibona lento egulisayo wakhipha uqamo la ngaphakathi esifubeni sami ngisho into yaziwa uNkulunkulu ngikhuluma iphupho amen ngikhuluma into ezwa uJehova unyazi lezulu amen uma eyikhipha lento ngaphakathi kimi waseyivala ngibele ebhedini ngabuyela embhedini la ngathi bangilala ngase ngiphaphama uma ngiphaphama u12 ebusuku bathi mangiphaphama mase ukuhamba ukuthola iyathandaza lekhama uphaphama angakasuki afika nje lokho ngavuka ngathandaza ngaqede ngathi uma ngivuka ekuseni ngavuka ngingenalutho avuka ngingenalutho ngiphila kwathi kwathetha umama isifuba ngangishaya kanje ishaya ayikancane ngithi angisenalutho philile angisenalutho ina namhlanje yokungaphila amen ngiyacela bazalwane ukuthi simhloniphe amen sihloniphe inkosi yethu yabona imithetho yakhona iyasehlula kodwa ngiyacela ukuthi uNkulunkulu angisize ukuthi ngikwazi ukuthi ngiyilandele kuningi unyazo onyenzele khona uma ngingalanda ngihlonela ngabanye bayazi abazalwane khona ngingakashingi ngala unyazo la mpethe sabathi angekho okungihlukanisa ngonyazo ngoba ngibizwa ngokuthi mhlawumbe kuthiwa ngala umuntu othendo ngasami sesontweni ukuthi uzohlukana kodwa ngoba ngala unyazo lathi eselingenzele zona esengizibonile naphakathi kwalo yamuzi ngithe ngifika nje ngoba ngithanga bale ngisaya ukufa afika umama engaphilile lapha ekhaya impela ngikhala ngathatha amafutha ngamgcoba amafutha asethi mama ekuseni ungalokhulele ngoba uhlezi ulala ngicela uvuke ekuseni ngimyahambisela umthandazo ntambama sibamba umthandazo ekhaya ke besonta kwenye indawo kodwa ngithe ngifike ekhaya kwase kunendodana yami sesabathini amen leyo ndodana leyo yenza sho ukuthi ngo6 yathanda yababizi makushaya uLwesihlanu makushaya u6 ithi abacisha umlilo
Hayi-ke nangempela ngamthandazela umama, samthandazela umama samgcoba amafutha. Umama ngimshiye ehamba ebaleni, kade sekumuntu ohlezelele ehamba ebaleni, ejabulela yenza yonke into. Ngiyacela ukuthi Inkosi imsindise, bese ukuthi ngeke ngifishe ukuthi akwenze ngomama naye kufanele aphelele. Nami ngiyafisa ukuthi uphelele. Inkosi ngicela ukuthi usisame. In the Bankyaloo.